Jiboditina bashtir telefona khwa bizivirinin. Please rotate your phone for a better view and experience. Nirsa dolar liran edeci 8,5,000 tumeni derbas bu. Pişti axaftinen Donald Trump lider hek rejima Irane u vajokirina fermana givasha heri zede bo ser rejima Irane nirsa dolar li Iran edeci 8,5,000 tumeni derbas bu. Peka davi raporten abori nirsa dolar li bazara Tehran ede heta 8,5,805 tumen u nirsa euro heta 8,9,100 tumen bilin buye u bilin buna nirsa dolar u euro pişti axaftinen Donald Trump lider hek rejima Irane u vajokirina fermana givasha heri zede bo ser rejima Irane bu. Bilin buna nirha dolar gihiştiye bilintirin. Asta xwe u bive peke nirha hevcehiyan li Irane de kuji aliye delalan ve tediyari kirin bilintir dibe. Tevi ku rejima Irane bilin buna nirhan bi dorpepçen abori ve giredi de le gelekşi hevcehiyen xelke li Irane li liste dorpeçen abori yen bo ser rejima Irane de ninin. Le delalem bazaran bo kazanca zedetir ku berpersen rejime ji hevkaren van in. Li dema bilin buna nirsa dolar de nirsa hevcehiyan bilintir dikin.